tayari bakora gutangire kwa muganga. Okay, sweetie. Ndakumva sheri. Tugiye kumva uburibwe tugutera ikinya ariko mu gihe gito urabeta birangira. Barakwereka. I know you're nervous. Umukobwa yaje gukureza amina. Wanahindura ibitekerezo. Wanaga ibintu nabikora. Barakwereka disi umukobwa. Byarangiye ahise kwa muganga gutyo. Akaye munaka rewind bakisatisa wakunda ute. Jewe bahita teacher. You had a lot of crooks try to steal your heart. Ufite benshi bashaka kwibira umutima. Never figure out. Gusa ntabwo ugize muri iki wakunda. Uburyo ki wakunda. You had a lot of moments that didn't last. Ufite umwanya utazigera urangira. None uri mwiguni byagucanze. Nkaho utigeze ugira urukundo. Nkaho utigeze ugira urukundo. Barakwereka akana yarakabyaye. Ubu ngubu uri hano kukanyo kane wari uri hariya. Utanga umubiri wawe nkaho utigeze ugira urukundo. Nkaho utigeze ugira urukundo. Akana yarakabyaye. Igihe wari ukiri umwana waguraga neza. Ntabwo wigeze wicuruza ariko warakuze utabihinduka. No gukanda buto. Wahise umutekano wahise ubura. Kugenda ukura niko bigenda bikugarukira inshuro zirenga 10 bizikubye 10. None wicaye mu iguni. Wari ufite abajama benshi bashatse kwiba umutima ko ntabwo ugeze umenya uburyo kigukunda cyangwa se guhitamo uwa nyawe. Abenshi babaho ati wari ufite umwanya utazigera urangira. None uri mu iguni byakunaniye kuko wananiwe guhitamo. Sekonda rimwe wari uri hano isindi sekonda wari uri hariya utanga umubiri wawe nkaho utigeze ukunda. Akwega disi umukobwa nyuma yuko byanze yagiye mu kabari agiye gushaka amafaranga atagiye ajya kuyashakira. Wari ufite indoto nyinshi wari gukuramo viziyo ako bitewe n'ibyo wahisemo yetse guhindura ubuzima. Ubu ngubu icyo ushaka no gufungura amacupa ukibera mu kabari ukagenda ubyina wambaye ubusa. Wari ufite abajama benshi bashaka kwibira umutima ariko wananiwe guhitamo uwo ukunda wa nyawe. Ni rya bindi imwe usaba umukobwa afite ubwiza akumva ukwiye kumutunga nyuma y'igihe gitoya bwa bwiza bukamusema. Barakweka tayatwutse kwa muganga. Kwa muganga. Your blood test came out positive. Basuzumye amaraso yawe gusanga waranduye. Ngwiki? Uranduye iki? Wanduye agakoko. Bise wa mwana yabyaye bitewe n'ibintu byose yari arimo. Bise umwana yarabyumvise. Ntabwo bishoboka. Oya. Sanze yaranduye. Ndashaka kumenya yuko wari ukwiriye ibyiza. Byiza. Hey munaka riwayini. Ndashaka kumenya yuko ubuzima butandukanye n'ubwo wari ubayemo. Butandukanye n'ubwo wari ubayemo. Ufite abajama benshi bashaka kwibira umutima kuko byakunaniye guhitamo ukunda wa nyawe. Wasitemo wa nyawe wo gukunda. Ufite umwete azigera urangira. None uri mu iguni yakunaniye guhitamo. Yakunaniye kubishyira ku murongo. Arakwereka arimo nakari wayini ye banyita teacher. Akobwa mwumvireho. Iyi ni inama y'umusaza ari wayini. Yewe murabikubwira banyita teacher. Barakwereka wa mwana yabyaye yaje kurangira yarangije kaminuza. Ikosa ryakowe ntabwo riba rigomba kuba ku mwana wawe. Nicyo kintu ugomba kuzirikana cyambere. None se atuje hangaha bakwera disi umubyeyi yahekeje umwana. Tuje kureba hangaha tubungu buratwika. Uke disi yashatse umugore yashatse umugabo. Good luck you too. Yamureze neza nubwo byarangiye bimucanze bimunaniye.
ariko we disi byaje kubikorera umwana wiwe bivamo Just think. akarimbo nakari wayini Teach me how to love. rwose warakoze cyane kuba wanyishyura ibyo cy'inkunda yamugiye inama nk'umubyeyi tayari cawu cawu ndabashimiye